Ngaje zaspin tenanga man ngata pe magos suangan la chun su singni chun derkan bo chona kes derkan bo tsangma metkan chabos. Dayang su mane da yanches mi kes mane kompodu dizuk zerte mampo macho naksan chona teo ngaja acceptable man teni chona teni tsangma yampo chogos kes man metkan chabos. Kago ngata Delhi na daksa songte no gagar gampe na atene tamshi healing so Gen Z nang delote dilan ma YouTube tuskune na tezane ngata ladak la songkan na ngata tebo mane durnya chezmet kya gele chejuna ngata Bihar la AK-47 ne goli ni sum jiktan stokzerte ma spera chenmo song parliament na ispera bing Delhi pellet guns kol tokzerte kachik zami song kya shima shikya ngata iru AK-47 bos kanka kolte point blank dunne tudin rang satkyak Tsamshi mi zagmi songte teo tsangma gulish kanka pokane zagmi songte mo te pia ngata tene ladakla sosojik gagar gangpe pia sosojik mane yung magos te pia tene gagar gangpe na chi chakan bo ladak se nang chagos tsangme kes metkan chagos compensation top gos zirkan beka ngaje shuk stanspin tene yang spera mane mangpo ngaje matang juspin yang yargas spera na tizuk mangpo na desti konduk che juna ngata men ngata mudaun ka spera matang na tene ngata discussion boyang to shekok sikhoduk tene tizuk lar se masla mangpo ke development ne tene tegun ngata soso thuk te ngata spera tang diktano I chokse meeting na nga tene ngata 4-point agenda ka ngata inle tenna be kaspera chago zakambo ngaje shuksna pozir pinya government ni choma kazuk ngata responsibility chi ek ngata special dogon nai daksa chief secretary daksa chupakone spaspe chang azuk masal jale ngaje te ozerpinle कि गवर्नमेंट ने ची तंग चीजें ते ngaja stana zat na tene ngaje te ka reaction ngaje opinion te no tene गवर्नमेंट ने chokne ngata dejak ngata Delhi na ngala top chazane ngata minutes of meeting bing te no tevo tene tewang mane there mere mane ngata te ka lotun masong ana aspera song kan masong matena chut go shet pinte there mere mane machut te chok chama go jus pinyale तेवनंग तेने गवर्नमेंट ने दखसा चुपचांग को नेस पासपे ngaje dula male चिक सितंबर को गुलना मीटिंग चोन लोयल तेने ngaje te wang zespin I chokla informal meeting ta ngaje join mirak juspinale tene chona tontak chane official meeting chwazat ya ngata high power committee meeting borazat yamana ngata chilo ngata subcommittee meeting borazat juste ngata zespinale tevo official chago zerkan batene I unofficial izuga tene informal meeting chona tevo chang duprashi pm ru ngai tevo zespin next meeting in anko kathup sana katashin iska thushes po kokshonole high power committee meeting in ngaje dis te transpinale kon chi hasya dena konina skoti inderte teba khone laga chang lanjik miru gyala tene khogune debate na mane danda participate choru gyala tene ngajate bang choksik thongduk tene government ne chi zerkan bo kongiskang zera choksik thongduk gyala te ngaje changme dunla meeting na zerpinale draft with topic ka kokshita kale government shosne draft post salche song ki nije draft pongala salche song ngaje ta bullet pen diring tanste no gyala tan dok spera changma ngaje dis te tanste no gyala ka bo ngaje non negotiable inderte tene yang tangches man gale ta government ne bari no khoni chi tangche mo ta stan gos distele tene te wo ka ngata bahas chachen judicial inquiry ka kale judicial inquiry ta khone la meten gale te wo ngata ngaje de press conference no te some gazet pin ke te bang dubdas pu gokspa bingos tene sua ina norchulcho sonte otsi mios pa sonte te una saza poko zerkan bo ngaje ngam zertin ne ivo gome la metkane chalak chi no te una ngaje na ma फिल्म जैसा कि आप सभी जानते हैं आज ही हमारी सेकंड इनफॉर्मल मीटिंग हुई जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब और एमएचए से जॉइंट सेक्रेटरी आए थे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुआ हम सभी एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी साहब आएंगे और बाकी आईबी के
ADGP साहब भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें लगा कि ये उस लेवल के इन्होंने नहीं लाया। और उस मीटिंग में कोशिश इनकी ये थी कि बाकी इश्यूज पे भी, डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात करें, लेकिन एपेक्स और KDA ने क्लियर स्टैंड लेके कहा कि हम अपने एजेंडे पे हैं, 4 पॉइंट एजेंडे में, और स्पेशली जो हमारे ड्राफ्ट पे बात करनी थी, आपका लेजिस्लेचर पे, फाइनेंस पे, फिर इसके बाद एग्जीक्यूटिव पे, उन सारी चीज़ों पे जो बात करनी थी, स्पेशल जो हमें सेफ गार्ड दे रहे थे अंडर आर्टिकल 371 AGF के हिसाब से, उस पर बात करनी थी। तो वहाँ से डाइवर्जन जब हुआ तो हमने क्लियरली एक एजेंडा बना के इम्पॉर्टेंट और नॉन नेगोशिएबल एक मेमोरेंडम साइन करके हमने उन्हें सबमिट की। हम आपको भी कॉपी दे देंगे, जिसमें मेजर जो हमारे इश्यूज हैं, UT लेवल पे लेजिस्लेचर की सेटअप कैसी होगी, उसका एग्जीक्यूटिव सेटअप कैसा होगा, उसके पास बिजनेस स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, साथ ही साथ सेफ गार्ड, सारे स्पेयर में जो भी सेफ गार्ड लद्दाखियों को चाहिए, उन सभी पे हमने रेजोल्यूशन दे दी है। और उसके साथ मीनवाइल जब तक ये डिस्कशंस ड्राफ्ट आके क्लियर नहीं हो जाती है, हमने इनको इंटरम सॉल्यूशंस भी उसी रेजोल्यूशंस में हमने दे दिया है। और उनकी तरफ से इन्होंने ये हमें एश्योरेंस दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा आपके ये पॉइंट्स जो नॉन नेगोशिएबल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम MHA को सबमिट करेंगे, और इसके बाद जो इंटरम पॉइंट्स है वो भी हम MHA को सबमिट करेंगे। एक चीज़ पे हमने स्ट्रेस किया, हमने कहा कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग साइन होके निकली है उससे डाइवर्जेंस